Nagaro din irugi nga iba sa papagayam. Dito lagip tinapalabas ni pagayam nga James iti probinsya nga Ilocos Norte. Saguday nga surat. Dear Manong Nemi, paborito na nga anak ni tatang ko Manong Nemi. Ta nakadungdungo kaniya. Gabo siguro ta siya ti lalaki kada kami kini Manang Carmela. Ken nalaingak idi. Idi rugyak ti agbasa Manong Nemi. Naragsak kami idi Manong Nemi. Ngem nagbaliw ti kasasad ti biyag mi idi. Tana idistino ni tatang ko idya Manila. Ngay di agraduara kong ti elementarya Manong Nemi siyak ti first honor ngem awan ni tatang ko. Naragsakak ko ngem saan Manong. Dati aking paborito kanyak nga anak ken ti dungdungwek nga ama ket awan. Awan Manong Nemi ti makabuya ken mangsaksi iti kina first honor ko. Yan ni nanang maragragsakan ni Suna Manong Nemi ket kunana. Ay, kablawan ka anak. Ayan ay, naggraduar ka no? Naggraduar ka ket sikapay ti first honor. Ay na, sisino ka diti na. Nga saan nga maragsakan? Iti kina first honor mo anak. Sayang, nanang. Ay, ano nga sayang? Kaya nga nalitay ka, James anak. Nagturpo sa akong elementarya. Ngayon kasi ding awan ni tatang. Ani tatang ko mati kang runaan nga pagitidak karag iti medalyak ribbon kan na dumapay kang runaan na ti diploma. Anak, di ka dilayang nga tatang mo tinapatagkan ka. Nakabi nga ikinimanang mo. Ipagpatag kayo amin nanang. Ngayon naraglagsak tayo kuma doon ni tatang. Ngayon mapay ngamin nga awan ni tatang. Apeng ngamin nga awam matlahingan ni tatang nang bayamanak. Taita tanalpasin ti basayo intayo sa di Manila. Ay, magpeso na nang ubuin na nak. Yes, yes. Ito kundo nagiti medalya, ribbon kan ti diplomat. Tayo suntuti mo nang ipakita kini tatang nanang. Managsakan to lagi din ni tatang. Ito no amon na. Nga nagturpos akong katsyak ti kalalaingan. Maragsakan lagi din ni tatang. Nagluwas ka mga road Manong Nemi anapan sa Dia Manila. Iti ayan ni tatang. Iti nakadistinuan na nagtrabaho. Sa sino ko matisanga na ragsak Manong. Nanalayang iti grade ko. Iti pumano ni tatang. Iti agpakada. Kinita nagraduara kong elementarya. Makita manin ni tatang nga magdungdungo kanyak. Agin paborito kanyak. Kaya ipatpatig ko nga ma. Kaya't magagara na akon Manong Nemi kat nuwan kan mabaling ko ma kat makadano na akon. Nang, anak, adayo ka di pa ti Manila? Anak, maturog ka. Ganito no, makariing kan, Manilan ton. Oh, ora kanta air condition na tibas ka naglughanan tayo. Maturog ka. Naturog kak maitayin Sak nagriing. Ngam samot pa nga Manila. Huwag nga maturog ka manin. Kaniton makariing kan, Manilan ton ngagpaiso. Nagpaiso na nang. Umangamat santo pa lang nga Manila. Anak, mailiwag unay nga minan kinitatang nanang. Nakabaybay na sa nga nagawid. Sa nga bali anak. Mamantay ito no. Apay nga nabayag nga saan nga nagbakasyon. Kinabayag nga saan nga nagipapawit. Kaya saan nga nagsusurat. Nabayagan nga saan nga sinaklot ni tatang. Nabayagan na nga din inarakop. Kaya mailiwag unay ng dumngeg kadagiti na pipintas ng istoryana. Barang no makadanon tayo. Bunumadanon tayo ni tatang yo. Iti pagkaserahan na. Ada kanyak ti address na. Ang mga matimakar. Agad siya nga ba? Kad no imakar na kita umabalin tayo. Ngim, bareng ko ma. No ada, isuna. Iti ada kanyak address na. Bareng.
Sabi ko manaw. Sabi ko mo. Talagang nga magagaran naklaunayin nga da ni tatang. Magagaran naklaunayin nanang. Makatek-tek launay manong name itagbiyahe manipod dito Ilocos Norte gana sa Manila. Numuna ta sardeng ti bus. Numuna ta naplatan kami pa'y manong name. Nyamutin kinunkunak manong name. Kadadamat latan ni nanang manong name nga manang andingay kanyak. No maninibagana manong name. Ngam. Maturugat. Tapos sana kamatektekan nga gururay ti panaglabas ti darikma. Talaga nga magagaran ak launayin. Tas sino ko mati anak manong name nga di magagaran. Na iruamak manong name ti kinadungo ni tatang. Idadapa lang isunod din nami. Tako nakaroon nga saksakluten na ar-arakupen na is-istoryain na ado na kita istorya naman ang naming nga nakakatawa ka nakapimpintas. Kaya nabayag kong nakailiw da ita. Wen, paborito na kunak, tanalala ingak ngagbasa agam ni Manang Carmela. Iti ta makadanon kami ti bagbagada nga Manila manong nami kas may sa nga ubing ken may sa nga udo nga kunada. Talyaw ka talyaw. Nakadadutlugan, nagdadakil ti building, manong nemi, talaga nagmayat, so na lang tanaringgor, nagulo. Kadumanan ko na ni nanang manong nemi, sapay ko madanon mi ni tatang iti ayan na. Iti adaking kuha ng address, kanuan niya ti kasasaad, ti amin. Nadanon mi nga rod ni tatang manong nemi. Ngem saan nga ragsak tinarik nami nang nangruna kininanang manong gabotad damat gaya man sa bali nga pamilya ni tatang uen manong nemi saan na pulos nga nakapaglibak ni tatang tanadanon mi amin ida iti bagada nga pagkasaraan da manong nemi doon po iti may sagagangil lang nga balay manong samot ama ko na nga ka-esquateran. Ngayon, makita, iti kinarigat, kinamarigrigat, dagiti kinti. Manong name at daanin ti sabali nga pamilya, kat kastawan iti sangit ni nanang. Kastoy ka diti maamal mi? Ha, babi? Kastoy ka diti masagpatan mi? Dolor, ganda kayo anak ko. James, Carmela, pakawalandak ko. Tatang, mailiw keng ko. Mailiw kami keng ko. Adumat gaya mat sa bali nga pamilyam. Babi. Naulila kiti kaaduyuyo kanya. Iti pa nagtrabaho dito Manila. Naulila. Iti kaadayo-tadayo kanya. Wen. Kaday na tigapunan no hape nga. Nangalak. So nga nagkasapulan nak. Kadadan may isang anak mi ni Helen. Tara, napatpatag ka din. Ngayon na kami, babi. Napatpatag na ka din. Ngayon na kami. Lading itik tulor. Saan kami nga rutin nga baybayag? Saan kami nga paot pa dito? Intayon na ako. Intayon. Carmela. James. Nagsubli tayo sa Ilocos. Kat saan tayo nga mangnamnama pa'y iti amayo. Intayon. Saan kami pa nga nagstrita ni tatang ko? Saan kami pa nga naginiliw? Saan tayo pa nga gawawid? Please. Please. Nakaladladingit deding eksena manong naimi. Saan nga kasto iti ekspektare nga makita ken maamuan ken marikna.
Uwan manong name yan dagay man sa baling nga asawa ni tatang sumudlagahin nga saan nga makapanunot nga agawid pa dito Ilocos. Kanada pa yan kabsat mi manong. Adagay man sa baling nga pamilya na. Adagay man sa baling iba't patig na manong. Nagkan kami ti gundahoy kini tatang sulo anang sarita. Tatang, ato yo, nagiti medalyak, nagiti ribbon ko, ado, siya ti first honor. Kanda iti diplomak. Nagraduara kong elementarya, tang. Maragsagan ako na yanak. Tapi may sudeti ko nam. Dahil ko nam hindi nga sikat kalalaingan iti klase yo. Ang nagtuloy nga sikat iti kalalaingan. Kaninto nagbasa ka iti high school ken college. Lalaingam na tana ka. Uwintang, ipromise ko king ka. Kaduada kan nga agawid Kaduada kan nga agawid tang. Anak, agawid tayon tatang. Ken, saan na kami ton kapanawan? Anak, saan nga mabaling nga panawak dati tam Ellen, kini ating mo. Ngimapin ngamin tatang. Anak, maawatam tumitlaik ti amin to duwag dakil ka pa eh. Pundo nga diti ko na ni nanang itay. Saan na kami nga lab? Kada nanang ginimanang Carmela. Saan na kami nga lab? Agawid kayo anak. Tumay to sumarungkar ka na kayo. Beso, una anak. Imintun ka ano nga umay ka sumarungkar. Basta dak tulatan. Numay to sumarungkar ka na kayo anak. Ururayan ka datang o. Ururayan gawin. Umay nakam to sa rungkaran. Uwen. Kasta hunay manong name iti panagin narakop mingang gabay. Numabaling la kuma manong name kat sangko kayat nga ibatan ni tatang. Numabalin la kuma manong name kat talaga nga guyodek. Tapno ni kas nagit kaguyog miso nga agawid dito Ilocos. Numabalin la kuma. Ngim saan manong name dano talo kami kadananang kinimanang Carmela nga naggapu dita Ilocos kat imay dito Manila. Talo kami matla nga nagsubli nga saan mi akinaduwa ni tatang. Ingkari ni tatang manunemi nga umay tukano ag bakasyon. Ni ay ni oy ni surat, ni text ni tawag. Awan pulos tinatungpal mano. Sana pulos nga nagbagbakasyon ni tatang ko. Ket nasaksiyak ti ba nagsagaba ni nanang iti kaawanin ni tatang. Ket ni nanang manong nemi isulatan tinang ituloy anang isakad ti panagbiag mi ken ti panaghadal mi kini manang Carmela. Nasakit nga may matangan manong nemi. Ti panagmaymay santiin nami. Ti kaawanin ti padre ti pamilya. Ti kaawanin ti adiki ti pagdaingan. Ket gaputa saan nga tinungpal ni tatang ti Karina kaniyak. Na ibarkada ak manong. Ket sangko nga naipasnek iti panagbasak. Nagturpusak man iti elementarya. Nagturpusak man iti elementarya ken nagturpusak ti sekundarya. Ngem no lapsak tagsa umanong nemi ket kasla pasang awa. Nagturpusak ng awan manin ni tatang kumano. Ngayon ta saan nga tinungpal ni tatang ti Karina nga umay to sumar sa rungkar saan kumat nga natungpal ti Karik nga ipas nagkuteg basa. Napukaw kon manong nemi ti konsentrasyon ko, napukaw kon ti laing ko, nagibarkada ak. Nga nagturpusak lang ti high school nga pasang awa. Anak, nang nagsagana ka. Tapi ang sagana, kahit yung sagad din nga agasawa ka. Haya mo ya. Anong asawa niya magbagam kat karadradwar mo ti high school? Di ba ang asawa ni manang mo inaw na? Abi nga asawa ti magbagam? Kasan tumalatong palnanang. Napayawanin ti interes mo magbasa? Sino ka man magbasa kanyak? Saan nyo kabailan? Ure nga tanong kasanot pa nangyarado yu ti bagiyo nang saan nyo kabailan?
Taon mo tenti. Ni manin tatang mo't maragip mo. All serbi na nga ama. Anak sa mga sa bunday ta. Tatakat serbi na. Binaybayan na tayo nga namin pinsan. Napatpatagan nga amang di pamilya nang tayo. Napatpatagan di may kaduwa nga asawa nang imsika. Napatpatagan na kiti putot na sandyang imsiak na kami kini manang. Alawan nagpaiso nga saan kakabailan nga pagbasahin na kiti ka kolehiyo. Ngayon mo may nakaalaan ni Antim nga Norma. Anti Norma kunayo? Uwan. Tikapsat ko nga na siya tibiyag da. Tamalaksid nga empleyado iti gobyerno sa Ilocos Norte. At dapay na progreso nga negosyo da. Apay ko may nakalaan. Anak, iso tibang pawasakan ka. Tabno sang madadahal ti masakbayam, anak. Diyak kayat lang. Apay nga kung hindi mo kayat. Diyak tumad lang may ipasnek. Ipasnek mo. Apay, di ka dilang tatang mo tinapatigking ka? Saan ka di ka napatig tibiyag mo? Tibagim? Di mo ka di aramidan ti amin? Tapno may panagnek mo kinitatang mo? Nga oray na awan isuna kat agbaligi ka matungpal mo tarpap mo. Pagbalim ko mga anak nga karit na ito nga naramid ni tatang yo. Keng ka kada tayo. Isang nagsagana ka. Gabot ta umay nakaalain ni Antim. Uwan manong nemi kasla na pukawan ako ni Tinteres. Awanin Serbina. Awanin ti konsentrasyon ko manong nemi. Anak, diyak kabailan nga sakit ti panagbasa yo kinimanang mo kunak manin. Sumrek kanto ni ti kolehiyo. Hindi akong problema yun. Saan ako nagbasbasa? O rin naggraduarag matin ti high school. Ngayon saan ka mabalinan na? Kasanon ti arapap mo makapagturpos ka ti kolehiyo. Anapintas to ti trabaho. Anapintas to ti biyag mo. Nalipato kong dahi tang arapap ko nanang. Saan mo ako nen, dahi tanak? Di mo ka di kayat, ngayon to nagturpos ka ti college, kat isikan to ti kalalaingan manen? Ha? Naku mataimpas na yung mo na nagbasa di high school, valedictorian ka o mga nagradua. Pero sa honor ka di elementarya, di mo ka di kayat nga agbaling kanto nga cum laude, no graduar ka ti college? Nanang, kahit minton tatang mo ti may korti medalyam. Nga ni tatang mo ti kang runaan nga, mangabay to keng kain ton awatem ti diplomam. Kasla na igat ang mapasamak dahi tanan. Anya ti amom, no saan man nga, na-atendahan ni tatang mo idi, nagraduar ka ti elementary kan high school. Ngayon minto nagturpos ka ti kolehiyo, nga may saka ka cum laude. Ison doon ti pa nagsubli ni tatang mo. Anya ti amom, baka mapasama ka kasta. Kasta nga ta, nanang, uwan anak. Ya, ipaneknek mo kini tatang mo. Nga uray no awan, kat may pasnek mo ti agbasa. Ama ipaneknek mo hasika ti kalalaingan iti unek ti klase yo. Akas ti kang kanayon mong ilaslasnog ken kuana. Idi uping kabay. Ipaneknek mo na ita kini tatang mo. Manong nemi, imay nagngarod inala ni auntie. Dito'y Pangasinan, Pangasinan pa lang tayan mi idi. Sakbay nga nagnaed kami dito Ilocos, manong. Oh! Auntie, James! Ang guwapo na ito ya. Iso na lang ta saan to nga umalay ti amanang. Iso sapoy. Auntie, alala lang. Agsagana ka. Ta, alain ka. Umay ka sa diabatak. Kat pagbasahin ka. Asa daglaeng tinubursidad. Iti balay mi.
iti pagyanam, ken ti balay ti wano ti pwesto, ti negosyo. Ha? Kamalaksin ng empleyado ha, dapat negosyo to ha. At siyempre, tumulong ka. O niya, Dolor. Manang, ananusam kumati ka anak ham. Ay, isot agad na anos. Isot agad na anos. No talagang kayat natin makapagturpos, iti kolehyo, agad anos. Kanipas nagnatigbasa. Dito yak nga Rod Ilocos manong naming nga nagbasa dito batak. Kat siyempre impas nagko tinagbasa. Subsubaybayan nakbalata ni auntie manong nami kat ngusta nga masango nakakasalida. Oh, kumusta ti ba nagbasa James anak? Okay matanti. Sigurado ka? Amangan matno kasla idi adda ti high school nga di mo ipasnek. Sayang lang nagitigas gastusem. O nasaan kat dati nga kinagwapom baka no. Ubo na mo ti chicks mo ha James. No chicks auntie awan. No parang basa ikarik ka na kayo auntie. Saan nga masayang nagitigas gastusin nyo kanya? Kanagyaman na auntie. Nakasayahat kay unay, nagraman ka da angkel ka nagitikasinsin ko. Bilang dakan nga kaming ti pamilya mi James. Nagyaman ak unay ka da kayo, auntie. Nakaibibig kayo, nakaimbag kayo. Awang gaman ti kahit ko tumulong ti negosyo. Ti restaurant, unan ti. Kabalak man tagluto ha. Agi serbak, kan oray no, aginawak auntie. Orisanen. Adumat na kitay kadwa tayo iti restaurant. Adumat na kitay kakadwa tayo iti restaurant. Ipamay samlatan tagbasa man. Nukas nga bakasyon nanti, awan ubrak. Imbos nga magkabarkada tumulong ak langin. O sige, tumulong ka. Tumulong ka kanti. Katjaklat tamat baybayan ti panagbasak. Ikarik ka na kayo. Kasta nga rin tinapasamak manong naming. Agpasbasa tumulong ak iti restaurant. Kat nung asta nga awan, bakantek kuma, daklat na iti library. James. Uy, James dan. Agadandardan ti last period ta. Saan tanto gawin manin? Uy, nini, nakaturog man tandilogo. Ingkay po lang ang binulod mo nga libro. Dito'y library, taintahan. Maturog man hindi ito'y lokod to. Oh, James! Ayan na, sa dino. ayan na kada sa dino. At data to nagti library. Makaturog ka man saan mo to? Sige, ituloy ko tibas basakit ay. Orasan sumarunong period ta. Kadi. Dahil iti ko nung nga di mo mambaybayan ti pa nagmasam? Or mapuyatang ka ito tutulong mo ti restaurant dantim? Wen, Jonar. Wen. Talagang jak baybayan ti pa nagpasak. Jak baybayan na kiti grades ko. Ma-maintain ko. Ipanamnamak ka. Jonar Gayem. Agreduara ka cum laude. Oh? Man. Puputim ti saok. Agreduara ka cum laude. Graduarak nga cum laude kinun konak manong nemi. Impas nagkuha talaga tinagbasa. Manipod first year genggan iti fourth year college manong nemi. Na-maintain ko dagiti nga nga grade ko. Iso nga ti muna nga nagpadamagak. Iti good news manong nemi kat awan sa bali. No saan nga na auntie? 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 Oh, James. Kahit ko nga si kati mo na nga pangipadamagak ti amin na po. Agre-reviews pa nga excited. Dada ka din napindas nga damag, James anak. Agraduara ko nanti, ambok May saka ka naging aktor po si na ito nga tawen. Kat di mabubusti pa nagyaman ko kada kaya di.
Kang runan na unay kinahapon Diyos. Natungpalan tarapap ko. Kan matungpal kon ti karik iti bagi. Karim iti bagim nga niya. Cum laude agag turbusanti. Anya? Cum laude agag turbusanti. Anya? Wow! I'm very proud of you, James, anak. Kamlaawan ka. Agyang mo na kanti. Okay, pinakamom ka din da nanang mo, kinimanang mo. Sampay anti. Diya pa lang, Teoro Ryan. Ay, kitawagan mo na ni nanang mo. Ay, boy. Tawagan mo ni nanang mo, kinipakamom. Nga, valedictorian ka. Valedictorian, cum laude ko na kuma. Pati siya kag nervyusak. Ay, sasaboy. Kastoy ka talaga timaragsakan. Ala, tawagan mo ni nanang mo, kinimanang mo. Kanibagam nga adadanton dito sakbay ti graduation mo. Tapos ni kastakit may saksyan danto itiragsak mo. Nga ni nanang mo matlayang ti mangabay kang kaanak. Wan manong name awan iditi sinayang ko nga oras. Agas ladyak na pupuutan ti panaglabas ti panawan. Agraduara kon iti kolehiyo. Amay saat na cum laude. Tinawagak nga rod dananang kaniman ng Carmela kat kastaon iti ragsagda. Ngam ti pakasdawak. Kat aping sana ka naragsak. Siyak mampailaeng ti estudyante manong naming nga graduaren iti college ka may sapay nga cum laude. Nga saan nga naragsak. Oh, James. Auntie, napakamuamon dalanang kinimanang mo. Auntie, hindi ka napay nga rod nga agsanlaay ka. Apay nga saan ka naragsak? Sama nanti, naragsak ka. Huwag talna ka man. Adaya naragsak ka kasta. Malaglagip ko kami ni tatang ko. Tatang manin, tatang pala edi. Gaging kakarag ito tatang pa lang. Abay kami nga pinanawan na kami. Abay kami nga napansa di Manila. Edi kaadana sa di Manila nakasara kiti sa bali. Nalipatan na kami nga namin pinsan. Saan ko maliklik ka nga di malagip ni tatang anti. Paborito nak nga anak. Saksaklutan na, tultulungan na, nagbasa. Isistoryaan na. Nakadungdungo. Tunggal, tulungan na kidi, iti assignment ko. Kang kanayon ko bagbagakin ko, ana. Nga siya, ti kalalaingan, iti unig, ti klase mi. Napangkid din sa di Manila, kadi da graduarak, kadi elementarya, awan ni Suna. Nga siya, ti first honor. Di na pa mi pinasyari di Manila. Dagbat kaya man sa bali nga pamilya natin. Isus po. Nga dahil tirason no api nga saan mong impasnik hindi tinagbasa idadakati askol. Nga pasang awa ka. Imbaglaki din dadak yun ti. Uy, kasi ang tinaramat ni Apo Diyos. Tapos na kastag at makapagraduar ka ti kolehiyo. Cum laude ka pa eh. Ada mo pang panunutan ni tatang mo. Ay, Kat adamat pa'y tsansam nga mapansa di Manila. Tapos naimbitara mo mismo ni tatang mo. Tapos no umay dito Ilocos, kat isumot lang ti mangabay ken ka. Into no alam ti diploma. Baka nalipatan lakmatin ni tatang ko, anti. Yan yung ita ti plano. Kahit ko makasrita, anti. Niya palang Arturo Ryan. Tawagan mo. Check ba't nga rod mo? Ti pangkontakak ken kuan, anti. Nabayagan nga da cellphone nga. Ako mati kontak mi. Check ba't amo no, anat number na. Kahit ko mga matawagan, kahit imbitarak ko manitatang nga masapol nga atendaran na umatendar itan. Atendaran na itan, di ba nagturpos ko nga may saka cum laude. Ikang katipagpletan. Tayo ka dyan Manila, anak. Ha? Oo. Apay nga mas tao ka. Nasa daglang di Manila. Manulay nga oras na ito. Kung may mesal daw. Kagudo lang ti Aldo, dakan sa jay.
O, sakay agbiyahe nga dagos. Inturbigat at dakay man lang dito eh. O, agbiyahe ka tangal daw. Kabiga, sakay ito ag night trip. Di, adakay ito inturbigat eh. Mabaling nga tanti. Mabali, napagad nga saan. Sige nga tanti. Inaksukunin ni tatang ko sa Manila. Manong nimi kasta nga rin tinapasamak. Inted ni auntie. Tiga umanay nga pagpletek. Kada dapay pakit manik. Manong nimi. Tapno di kasta ka nag-travel ak. Agbiyahe ak. Juan. Nakamakam ko ti alas 10 nga bus. Manong nimi ngagturong sa Manila. Kat no saan kami nga madadaelan. Manong nimi parbawon tunod daak. Kat siyempre, iti kabat layang bigat, ag day trip kamton manon na ini. Palubos ni Apo Diyos, inton rabino bigat, at dakam to dito yan. At anto pa isubag manong aldaw, sakbay nga madanunan manong na ini, iti pa nagturpos ko. Kat mismo nga ni tatang ko manong, huwen, mismo nga ni tatang ko, ti makaimatang, no di naman nasaksya ni dagraduarak ti elementarya akan high school. Itatagraduarak manong nami itiya college kat may sak nga cum laude. May matangan matlayang ni tatang. Uwain, kat ni panagnagkon kini tatang nga siyak ti kalalaingan. Kabayatan nagturungag sa Manila manon nemi tinawagan nak ni nanang. Ket sa dinungar itantayan mo anak. Bulakan ti ayan minang. Ha? Bulakan. Wenang. Ket asidag kayo nga roden ha. Ket sabi ko mata saan kay nga madadaelan. Ket saan kay ko mga matrapik anak. Diyo nga tamat marigatan namang sapul tayan da. Saan ka dinang? Nalakalaing anak. Napantay met idin. Namampay karadrador mo lang elementarya, amo ka matandaan. Basta laki di, amom tagbasa, amom dya kalsada. Agsaludsod ka. Hindi kita pagluganam itong tricycle, wano taxi, wano saan ka, ada kita yan, bisikleta, padjak. Amom mo dalaki din tatang mo. Ubingak pa lang kami idi nang, ay kabailam data anak. Sikapay ko ma, naglaing ka. Kensaan ka ngagbaen, ngagsaludsud anak. Sadya nga tapay lang tayan tada tatang. Kenti may kaduang pamilya na nanang. Kit sabi ko talaga ka din nga awan ti amuyo. Nga pakakuntakan keng kuhana. Awan, anak. Isang kabirgis nga papel di pulos nagsusurat ti amayo. Maimbitarak nga tani tatang. Kit maimbitaram Ken sigurado nga sumurot day jay. Kakaiso na nga maudi nga panagraduar mo, akum laude kapay. Sabi ko anak, no anda kang runaan nga maragsakan, ken napanakkel, nga graduar kan kad may saka akum laude. Kadawan sa baling ano saan nga ni tatang mo, ket sigurado lakid di, nga atendaran na ti panagturpos mo. Manong nemi tinawagan nak ni auntie kapot na magagaran meter nga makaamuno nakadano na ako. Oh, hello, James, anak. Nakadanon ka din, Kadadastag ko lang iti taxi nga nangitulod kanya kanti. Opo, nagtaksi ka pa yan Una, alaalis to. Kanaalis to sa pulin ti papanak. Nakadanon ka no kasta. Ang imiti kasto yung oras adang atani tatang mo iti kasayra da. Ado ti tawan ti. Ano ya? Ado ti tao ti kasayra da tatang ko. Ado ti tao. Apay. Lagi pa ang mga adag birthday ka takwada. Bagkat agpadaya. Kaano ka di birthday ni tatang mo? Saan mo ngita? Sino nga tatag birthday? Apay nga ado tao. Andi? Nawapay? Ado ti tao. So nga rod, ana nga paskin neta. Andi,
Wapay rakwem. Ada sumsumgid nga atong iti sangot ti kasera da. Atong ko na. Atong. Ada natay. Kada sino tinatay? Pakiulit mo man. Atong. Anat nang... Ay, buwan ti atong. Sino tinatay? Diyak ba mo anti? Diyak ba nakaasideg? Kansanak pa nakastre. Diyos ko. Sapay kang runta sa angan ni tatang mo tinakamansayag, James anak. Ay na. Sapay ko mata may sala ka nagiti kambalay na. Sapay ko ma. Sapay ko ma. Tasaan nga ni tatang tinakamansayag. Kinun ko na ni auntie kastamatan kaniyak manong naimi nga manian nga nagsakit. Nagsaen. Gaputa ni tatang nga mismo tinakamansayag manong naimi. Ni tatang ko nga talaga. Simrekak manong naimi nga siyak tinakaiturungan ti imatang dagi tinadanon ko. Dadanon ko di sango kan iti unig. Sa ko tinamdagan manong nemi no asino ti adtay ti unig tilungon. Awan sa bali nga adda ti unig tilungon no saan nga ni tatang ko. Tatang. Adda akmanan. Siyak ni James. Ti paborito yung anak. Nga hindi umingak. Nga dinungtungunak. Binangbantayan dak ini bayat nga as-asikasuwek ng itileksyon ko. Mo nagipyo ka ni tatang? Kakangkanayin ko hindi ngay laslastong ka na kayo nga siyak ti kalalayngan iti unig di klase mi. Kiniti sa bali ba na naguntaway? Kini panignik ko manin tatang. Nagreduara ka cum laude. Isugay mayak tapno imbitiran ka. Imayak tapno imbitaran ka. Sika di kang runaan nga mga abay kanyak. Hindi pa nagtulpos ko. Sika di kang runaan nga mangyukor kanyak. Hindi kang runaan nga medalyak. Hagaman nyo na ito nga nasang petak. Saan kayo mental nga maarakop? Saan nyo mental na mangag di magag ka na kayo? Tatang, iban pa nagkahunay-hunay. Sikat di kang runahan nga nagbaling inspirasyon ko. Bayat nga nagbasak. Nubay awan kayo iti tanak. Imang namnamak nga tungpalan nyo ti kariyo kanyak. Nga di ba nagturbos ko manan katandakan to. Nagsublikan to dito dan namin kadananang. Kasanupay. Kasanupay ita nga matungpal mo dagiti karim kanyak tatang. Kinanya pwede sarbi di balagik. Itatawan kan tatang ko. Tatang ko. Apay nga namin pinsanan nga pinanawan na kami. Apay. Manong nemi nakamansayag pala idi ni tatang. Idi dumanon ti kaldawan ti panagturpos ko. Kanidi takang runaan na. Kanidi awatek ti kang runaan nga medalya. Nga di agbitlaak. Kad kastao na iti panagsangsangit ko gapo tinalaos nga nadingit ko. Nadendaran mi madlayeng kadananang kanimanang Carmela iti panakaidulin ti bangkay di tatang manong. Nagalbasan, ti graduation, nagsubli kami sa Manila. Tapno atendaran mi ti panakaidulin ti bangkay ni tatang. Nakasaksakit nga nakasasaem. Dedi nga pasit tilagip tinapalabas ko manong nemi. Nga jak to punos malipatan.
Kabawan ti sabaling inaramid ko, inaramid mi no dinangawat ti kinapudno. Nga day tatipudpudno apasama. Iti agdama manong naimi mangisurusuro ak iniskwela nga naggraduarak kan nagturpusa kakas cum laude. At agiti diploma kan na dumaduma pamadayaw kadisuda tinagbalin manong naimi nga paset apakalaglagipak tinagbalin nga lagip tinapalabas ko. Adyak tupulos malipatan. Kat kanayon ko ang idawdawat nga sabi ko ma, takalpasan dagiti na sa anapalabas. Kat masupapakanto tegna na yon nga ragsak iti masakbayan. Baruak pa'y laeng numampayad dan girlfriend ko. Adan pamilya ni Manang Carmela nga isuti pagyanan ni Nanang asot ni Nanang ti mga ayuwan kadagiti talo nga kaanakak manong. Kadagdagdagandak na Nanang kastamatan ka ni auntie manong naimi nga gasawa akon. Tapno kasta kadag pamilya hakbeten. Tapno bangunak iti naragsak nga pamilya. Kasanto ko man mapasamak tikas tinapasamak iti pamilya. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naglauna iti anus mo nga nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadaginipada kadimngeg. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga paghayam mo, James, iti Ilocos Norte. Thank you mat kang ka James, tingin ka pa nagsurat. Ayan, Jack Mariro, Jack Lamo nga nangatawan de di panag-cum laudem iti MMSU, iti Batak, di ba? Natandarak sa di panagbidlam, nga panang istoryam nga kabayatan nga dakat stage kat nakamansayag tamam. Congratulations! Ken kastamaten, thank you kadagiti amin nga nagdengeg ka nagbuya. Ito yung tipagayam nyo naman ng yuan Nemi Ruiz. Mangibat-batin tinipag nga oras, kada kaya amin nga sa kapada. Babay na po.